بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. Ey Peygamber, sen Hudadan korkmakta sabittir ve kafirlara ve münafıklara muti bolma. Tahqiq Allah tebarek ve Teala bilyan zatdır ve hakimdir. Her bir işinde hikmet vardır. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Ve öz perverdigarından sana vahiy bilen edilen hukmu tabi bol. Tahqiq Allah tebarek ve Teala sizin etýän amallarınızdan agahdır ve haberdardır. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Ve tamamı işini Hudaya tapşır. Hudaya tevekkül et ve Huda vekil bolup kafidir. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Allah tebarek ve Teala hiç bir adam için içinde iki kalp halk etmedi. Ve ol hatınlarını, kesit şolarını zehar edipdiniz, olarını sizin eceğiniz aylandırmadı. Ve ol ödünüzü oğul tutunyan zadınız da size oğul etmedi. Bu zatlar sizin ağzınız bilen aytyan zadınızdır. Ve Allah tebarek ve Teala hakkı aydır. Ve şol doğru yola hidayet eder. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Oğlanlarını öz atalarına nispet berip çağırın. Bu zat, yani öz atalarına nispet bermek, Huda yanına edalatga ve insafga yakindir. Pes eger olarının atalarını bilmeseniz, pes onda olar sizin dindeş doğanınızdır ve dostlarınızdır. Ve size günah yoktur, hataga düşüp aytyan zatlarınızda. Walakin kalplarınızın qastan aytyan zatlarında günah vardır. Ve Allah tebarek ve Teala gafurdur, mağfiret eder ve rahimdir, bendelerine rahmeder. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Peygamber müminlerge müminlerin öz canlarından awlaraqdır. O peygamberin hatınları müminlerin eceleri hesaptır. İhtiramda o nikah düşmeýänliginde. O qaryndaşlar bazilerinden bir-birine yakınraqdır. Hudaýyň kitabında müminlerden we muhajirlerden. Meger siz öz dostlaryňyza ýaxşylyk etseňiz, wasiýet edip ol şaýystedir. Bu zat Lawhul Mahfuz